Ka jinghap uslap ubalane kumbakato kane kanta mentakas ngitho ding. Hakit hanjorabat kalawan rakbiang ya kejingjia shleum haki babun teliki benta jungka surok ba National Highway. Kamtam hakat hanjorabat bawat ki kali kimlachi uban leit kabala bu jing'e kaba krawi ki paiba nong leit nongwan lembak tega surok. Kane kejing shleum kam deshu kasen kamanengkong. Here ki paiba nong leit nongwan nadu ki nongshong dukan ki jusha akta naga por chakapor. Naga jingkiu ka hasurok ba kabalawan rakru kejing den kali kebajur hakate kejaka. Nalor kejing syakta ki nong leit nongwan. Kaskul St. Jude Secondary School, kabah kasnong umper, kelas yakta jur, barwat ke kelarung hadu ki kamera kelas, jong kamala basyapo, kabala ban kata wad ka jinglong kelas juki kanak school.